Sam se ovako kreni da nam je svijet sam. Imam jedno pitanje, ako nije problem. Nemam vremena. Šta mislite o mračnoj tajni u crtićima? A molim vas! A mračna tajna u crtićima živi! A dajte! Minecraft je uistinu posebna igra. No, Minecraftova posebnost se ne krije u vrhunskoj grafici ili beskonačno velikim svijetovima. O ne! Minecraft je poseban po svom imenu. Ime, a i sam gameplay je očito inspiriran njegovom najboljom knjigom ikad. No, danas nas ne zanima Minecraftov gameplay, ni vrhunska grafika, pa čak ni knjiga koju sakramentalno obožavam. Danas nas zanimaju nas gole tete, a one se kriju u Minecraftovoj veličini. Da. Kao što smo još rekli, Minecraft je beskrajan, a što znači da je sve moguće. Ako je sve moguće, znači da i sve postoji. A ako sve postoji, znači da postoje i gole tete. Potrošili smo stotine sati u potrazi za mračnom tajnom, ali ipak smo dovršili našu zadaću. Cijelo vrijeme nam je stajala prednost. Prvi i najvažniji korak je obrisati sve sejvane svijetove koje imate u Minecraftu. Ako to ne uradite, gole tete više neće biti gole, a onda su samo tete. Samo tete ne morate tražiti u Minecraftu, jer ih ima na svakom malo boljem obiteljskom okupljanju. I nisu baš nešto, osim ako vam daju novac. Ako daju pare, onda svijet pokreće. Drugi i najvažniji korak je napraviti novi svijet sa sjemenom 1337. Nakon toga ugasiti igru, uzeti tatni mobitel i nazvati 064 20 24. Nakon toga ostaviti telefon s uključenim pozivom. Poziv mora trajati dok traje postupak. Inače gole tete neće biti tete, nego samo gole. Treći i najvažniji korak je ponovno otvoriti Minecraft i svijet koji ste kreirali. Onda otići na koordinate 666 420, te kopati 69 blokova u zemlji. Na lokaciju se ne smijete teleportirati i nakon toga igra će vas automatski teleportirati u novu prostoriju, a ako se to ne dogodi, to je zato što niste nazvali spomenuti broj telefona i možete ponovo kompletan postupak ponoviti. Četvrti i najvažniji korak je pratiti upute sa ovih znakova. Kako je Minecraft finska igra, pazite Finci, Skandinavci, upatite to. I upute su na finskom. Ratmit ingle kluna dengvinglen, inkvisking i ovasatare. U prevodu znači da se u biti morate ubiti u bazenu koji lave, znači bazen lave koji se nalazi u toj prostoriji. U obliku svastike, naravno, mislim, logično. I peti i najvažniji korak je resetirati računalo. Ako to ne napravite, poziv s tatvinog telefona će se prekinuti i morat ćete ponoviti postupak. A to nikako ne želite ako ste razumni ljudi i ako ne želite. Šesti korak uključuje malo programiranja. Na desktopu napravite novi tekstni dokument koji će se zvati P0RN ili porn. Ako ne možete pročitati ovu poruku, .txt i otvorite ga i napišite ovaj program. Sada dokument snimite kao P0rn2.html
i odvojite Internet Explorer. Uz to, pritisnite malu plavu točku u gornjem desnom kutu prozora. Bam! I sada jedan mali giveaway. Znači, ko snimi video izgradnje najvećeg muškog spolnog organa u Minecraftu, dobit će autografiranu najbolju knjigu koja je inspirirala Minecraft.